Hornbill weekend hon en campaign na vegun chibai weekend chen koimuna munwa ma lomde to ki khuwa nang ai ke le family ki suklim nang koya china song zel mai the hi tunia weekend ai ding tu weekend ai ding le yai mun lam kha khopia weekend man dinga guest house nuam pen ko gadam panga hi a akilam na akum khathei ke ya hilele keplo na ma asung bang din mun omta yai qua department te calling bang jaga Puahlouh au ma hiya yai pu thang ding hak salwa di hiya asung din mun le a in din mun event ding hi yai hi le step hi a gan ek atam ma ya ata ste kha asia ya Puahlouh heb lo in sort piom ta hi lu ding wa hi yai step hi a senang ma hi Wow, my lo a view yai kamuna padin khatve ilading hi window akipat a view tree da hi to na nalamu hile singa lama hi ya thun lam kalam view konen sak dewa hi lam kalam view hi yai hile khogadam angle dang yet to ki banglo hi ya imu kha ngai lo face ka hi ya lam kalam nga khogadam kila hi window akipat a view ending hi yai hile picnic na anhuan na ki jang hile kiloma tile tunga me ki siama this is heaven wan gamjo kami kan hinon khol limo yai katun din na hile terrace a hiya toi ngat lam hile tum lam hiya yai lam hile singar hi hiya ya khothak akisada akhomin kathei chat ke ya yai le guest house dang ni yet non ding te hi 360-degree view yan ding hi khatve yai dan hi a tile floor te se ma ya banga silky gelte kha numi naw panget ngam chi ke ya la khang lo pilban kiu zo hi hindu temple suanga kamasutra ki galma bang phem phom maya et ngam le hoi ke ya banglam chu kon la mai de hi ye le cabin ki jang lo te la ka khar hi ya toilet dan hi le kiloma nin atam ma ya ki kha sia khangai lo chi akilanga he ye mun nuam tak le sarkar mi siam ten som tampi se nga hiu zalla la mai hi igam sung silpa mai mama khara hiya tourism bloom na din yai mun te kha public private partnership khong ki pek theidan omdiam chi bangle ngai to tham ching mama hi oletun yai ka din namun hi le building ni na hiya building khat na a room teng awain ka sim kewa hi le som ni khong dinga hisab hiya sarkarin plan hoi tak project hoi tak a hi te kha keploi chi koi mo penikam sunga dinga loss lian pia hi yai at call theina dina government lamle private partnership khong ale hi the maidan omdiam yai le guest house
building ni na hi mun lom tak architecture le mai lo hi po phat thei lai ma hi ham pa chu tam sim ta amasan a tiles i focus ding hi amasa in ceiling focus ding aki seveka ye hi le a khwa ma veranda hichin singkonga pawa picnic te anhuan na hi yai tile ki hal kang kha poima ma ya a design a hoi ma a sing te le hoya ki sat bangau ma le repair the tham lai hi Manipur tourism place government saknatia ngaihdan architect style amang ut ma wa yele lok ta khoi mu te to ki khian naum khol ke hi yai hi le kitchen dia ki bol dan hi le ki lo ma ai ke le toilet ai dia ma commode chom ke ya hi chin aonga asung khat ve yen ding wa hi ya ile building thum na hi bang hi akizat na toilet hi banga vending hi aham simma ma gul le sa khong le nom khadi lau wai sima le ris mai di chu utilities te avan zat tamzo kisata tuileom ke a pu phat lo hi lam le khat oma endinga tunia yai khuga dam panga guest house edo softly ma edo haunted house te bang jena aba picture ki gelte kha ana sathe ma sim ngamle ke ya hindu temple a kama sutra lim ki gelte bang hi tunin yai department te dem ke wa department um hi en kolom hi chi the ke wa government budget bang ja pia hi the ke wa hi himale a plan a building investment ya cha yai dana om sak mai ding na pa mai lua hi Khuga dam tourism bloom mama yai mun hi introduce la na public private partnership khong alak mai hoi hi diam ai kele a department le department ten hoi thang hi thagole yai in Churchanpur tourism na pin khyang khang to sak ma dinga yai muna nidang se pai sap te om ki chia thu lai cheng zo naw pang vak mai ten den right hip na khong ai kele kham the ne te ai kele hi dinei lo tampin e yai bun te sangwa aki gel dana kiluk na in chi bang again wa himale hoi sanga thupi zo sat theidanum dinga allocation hoya lighting le e black topping apoi mo alampia invest ngai dinga wai ke lon alampi tuin khong pai na lampiu tom chi so dinga hi ya ile guest house chọn nó làm gì ya đại linh tam mà ya camera cái cái khang đi lao hoài xí mà ya à con họ đến giờ gì cái nè cameraman Paul Emmanuel gari thâu à ya ile làm gì ya ya mình ile làm gì đến giờ nó mà thế là cái khá là ya yai muna hi le Khuga dam guest house igalit gi ye kimuna ya ya langwa to kimwa yai lama Khuga dam oma alampi kha gamla lo hi ya mother spark a tai to ding na minute som extra khong hi dinga alampi hi repairing Isaac dinga hi ya alampi sia het ke ya himal maintenance pai mo dinga hi yai dan ai gamsung tourism bloom sak thei ding business potential nei te kha enliam mai lon isum invest sa tamzo mu khyak thei ding ngai to chena ikam sung tourism booming ding hi turin yai guest house te analyze din
weekend hon pan ong khla hi tunia weekend hona ani na the commentary dinga hi le Saipum Khua study dingwa jil kya nai ne dingwa banga hi hoyu asing tawmi te din hiaidan ideal settlement hi the tadiam chi study dingwa hi yai ka din namuna hi le Saipum Khua hi a in zakat valom na hi Saipum Khua ki chi bang chini the wai chale Khugadam kanala pat nearest point opposite I study le lamka pat gamlalo chika hi a yai Saipum Khua kanal tui aluang lai hi sing tawmi te hi jiagin phai zanga pule pate na tengut kewa thosi thowai tam jagin moldon man khosau hi himale hovel commercialize sumne paison na ahong na sat takin lamka phai jang ting inmun man tam pen suwa hi lamka phai jang tega hosalawin moldona hiai Saipum te khosak bang khosatale bang chin om dia Saipum Khua angle tam toma endinga lamka khopi sunga janglo om te to te in yai Saipum akim pa ma khotate mol janglo alei le teu janglo te khoi khalawin a settle thewa hi yaidan hi talei bangchin igam sung ana dangdai dia khatve yan thaknon dinga hi yai hi le Saipum Khua khosak lam hi a soalam eda hi abiagin bunga para angle capture ka hiwa pule paton dan naw ching to no pi hal lo te ina ma a hat lai sep dinai te in sem mo he toy na lam hi le Saipum Khua ki pat lam kalam et the na hi a yai Saipum le khodang akima pa te bang jaga e sing tami te adinga ideal location ideal settlement hohsakdan dik tak chi hi a moldon te khosawa inmun lo mun siang thoma ma et lo ma ma ya hilele zang lo te khatle khoi kha ke wa hi tui lo te hiai model hoi ma ma hi a amao apil le siam na jawa a hi le vision ne jaw le mai the himale atang pi ai din yai mun lak le commercial hi chana zang lo sang inmun aman tam jodi hi jagin zang lo tui lo te hi suksial lawin khoi hak ma ma hi kama toy mu the le angle hi le links pai thingkang pai tedim road ga le hi wa tedim road nai inmun tampi zanglo ki zwakia inmun ki homa himale igam population zil dung zuin inmun ki khang hul hul mai hiya inlam wai jagana long term policy nei lawa itam plan ke ai le khatwe jai ki sik chang le hi theino lo dinga hi tunia hiaidan settlement a Saipum eton tang ma ma ya moldon a settle wa azang lo te khoi kha ke wa chi kha analyze dan imo hiat thei dan hi yai kadin namuna hi le mun etlom le thaveng ma ma snari hoi na ma ma hi a yai Saipum Khua hi a yai lam hi le su alama hi a yai opposite lama mi sau hla wa ma yai mun te kha yet chana lam ka mi te le hian na ki settle khale inele tak long term a bang chini jang thedi wa chi kha ngai to thamma ma hi a tuin lam kalang zau ending hi yai lam hi le lam ka hi toy na lam hi le ling sipai lam hi a tedim road yai lam hi le Khugadam lam Saipum Khua hi gal mo the naw pang te le teacher te school kai top akiton nai nei wa lung hel huai ma mai hi tunia weekend hona mi pi te le igam sung ngai lam tak tak te ni ngai tu ding chu lamka tu aparin kum som thum cha bang chibang dinga hi ngai sut ma ma hona hi mấy thế phai zanga population tam lo gobin kam nei lo in ikam te en lawa e ikam te bang chin sangwa ahoi the penin zang hia I zang lo om lai ting Khugadam pang ting tourism bang attract ding investment bang chi ding ikama bang product om hoi hia
banga ideal settlement i hoihsakdan te laga koimun te hoihsak di kwa koimun te dik lo hi chi i thak veng veng wa i gam value te le a potential te started ting wa tunia yai Hornbill in awareness program ang ke bola ya tunia weekend hon in kipe to ki pang to kon gena tunia ding weekend hon ya be ta he